I poslije me ljudi još klip na kanalu i ljudi ja snimamo kako vidite za koliko pobjeda vam je neki čest, neki dobar čest. Kao prvo uđite u Clash na vaš profil, pogledajte ispod vašeg imena, tu vam će biti jedan kod i ljudi to sve prepišite na papir ako ne možete zapamtite, ako možete ovako zapamtite, ako ne možete prepišite na neki papir. Evo ja moje znam ovako, onda je potrebno kada prepišete i zapamtite, onda je potrebno da izađete, da uđete na Google ili Google Chrome bilo gdje. Možda i ne može na Google Chrome, ali meni je bolje na običan Google. Evo, ukucajte, meni nešto pakuje malo ovdje, ali ukucate Status Royale, znate to. Ako ne znate kako se piše Clash Royale, onda ne znate kako se piše Status Royale. Napišete ovo gore, Status Royale, kliknite na prvo. Vidite, onda, kad vam se ovdje, ja moram malo da sačekam. Ajde bre, evo ga. Kliknete gore na ove 3 linije, ajde. Linije. Kliknete na te 3 crtice, sad čekajte. Evo ga. Kliknete ovdje na tako, ovdje kao što tako nešto. Onda napišete vaš kod. I kliknete go. I sigurno će da vam se pojavi vaše ime i sve. Ovo je bio jedan klan u kojem sam bio pre. Sada kliknem ovdje refresh profil, refresh button. Idemo ovdje, meni je za 91 pobjedu Epic chest, a za 157 pobjeda Super Magical chest. Jel možete da vjerujete? Ok, onda sam kovu temu sa minerom. Evo ga. Ko je ovo lik imao minera? Ha? Getting you down. Sve. Kako zašto? Ne sjećam se kad sam igrala protiv njega. Sjećam se. Brate, kako je dobro. Za 91 pobjedu. Evo sad ću zoomiram. Evo. Ne. To sada. Šta je ovo bre? Vidite. I onda sam I ljudi. Ajde što? I ljudi, to je bilo to od klipa. Vidimo se u sljedećem. Ćao!